kan soifo to angin Israel hi ramzim te tilovin achunga political party sang atam hle a kumin march thla in thlan pui an neya po khan party sang som pathum la in Knesset seat za som ni anin sema eng party malma in sarkar na an siam theilo mai ba ka tangrual sarkar taknial po alapiang hlei theiri lova Netanyahu thlop tu lam a in a thlop lo tu lam in fin kho min seat an nga zoka mase sarkar na siam thei tura seat mamo zat somruk pakhat an dai bik lo awangin tihian sarkar mu mal nei lovin Netanyahu an prime minister thut thleng ala lu atareng chu ani a tuntuma hian chung political party sang zinga alian zual le an party hroi tu te chanchin kan clear ho don ani ama saberin tuna prime minister ni mek tunin thlan nung bera seat somthum latu likhut party hroi tu pa Benjamin Netanyahu hi sangkha jakwa somli pakua Tel Aviv piang ni in Israel din felani nuwa Israel ramchung ya piang te zinga prime minister ni thei masaberle prime minister ni thei no pangber ni in sangkha jakwa somkua paruka kumsomli pasari mi ni in prime minister ani a chumi nuwa cholle wangwang nu in sang ni pakua a prime minister thuthleng hi ron lu ale in voin thlengin ala lu chhun zom ta zel ani a Israel Prime Minister ni Reiber record siam mek tu ani Netanyahu hi Israel piang ani na in atlei rol hun tam tak chu America mangin apa na thona wangin Philadelphia high school lakala high school a zo nu hian sipaya tang tura Israel ho chhole in sangkha jakwa somruk pasari 6-day war zo nu chi a IDF aluta kumnga chung Sayeret Matkal Commando a tan nu a sangkha jakwa somsari pahnia America chukle in Bachelor of Science azir chun zam le a mase sangkha jakwa somsari pathuma Israel le Arab ramte anin do le awangin ani po an ramta naral do turin a ho chhole a indawa zo a Israel sipaiten ne na puan zar an zar fel nu in America a vek let le in le kha azir chun zam le a Master of Science azir zo nu in Harvard University a PhD azir chun zom le a mase sangkha jakwa somsari parukuma au Jonathan Netanyahu Sayeret Matkal Commando a Lieutenant Colonel ni mekin Uganda rama operation an nei na operation Entebbe a ramta na anun na hlanta ka wangin Benjamin po azir na chol sanin Israel a ho chawa a uthina hian na sataka aril ru khoin anti-terror institute dinin khovela firfiak te chet na sang zirchian na nei thin ania hetia Israel a wangwang nu hian sangkha jakwa somriat pahni atanga somriat pali chungin US a Israel embassy a deputy chief of mission nin nawama sangkha jakwa somriat pahni a Israel in Lebanon arun khan khovelin Israel an dem hle a henghuna hian Washington lama Netanyahu hian Israel thiam thu war taka soin khovelin na sataka an dema an soisel lain an ramta na thei topin a o alo chu to thrin ani America om thang ania wang hian American ophoi ang thlapin English athiama chu Israel than nan huaisen takin amang chuak thrin sangkha jakwa somriat palia tanga somriat pariat chungin Netanyahu hi Israeli ambassador to United Nations anile a UN a palaya ni chung hian an ramta na atheina le thiam na satakin amang chun zom zela heng hunlai tang hian Donald Trump papa Fred Trump tenen in melriat chavin American sumdong lian le michal langdang melriat tam tak ane bok sangkha jakwa somkwa pathuma likhut party ho tu pa ta na thlan ni in sangkha jakwa somkwa paruk in thlan puya prime ministerial candidate ani a prime minister Charles Lamek tu Labour Party ho tu Simon Peres aya vote muhnem hretin kumsomli pasari mi chawni in prime minister aron nita ani Netanyahu omna likhut party hi sangkha jakwa somsari pathuma Ariel Sharon le Menachem Begin ten party sang chun fina andin ni in right wing party lian ber ani a sangkha jakwa somsari pasari a Menachem Begin hi prime minister atana thlantin ni in Israel political history a eptu lamin sarkar na an siam masak ber tum ni in mipui tam tak abara khai hle nge ani a Iraq nuclear plant abom chiat saknu lokin Menachem Begin hi a Trump ni nan sangkha jakwa somriat pakhata thlantlin non le ani nge kha
right wing party ti hi kan hriat thiam theinan ram le sa khua hum him du na wanga engma ti hre nei lo chim rala om don ai chuan tharum man mai po hre lo ti ang zong in hrilfia ila aswal tam om love sangkha jakwa somkwa pathuma Israel Prime Minister Labour Party ho tu pa Yitzhak Rabin an Palestine Liberation Organization ho tu pa Yasser Arafat ta inrem na siam puyin US President Bill Clinton akai hruaina in Oslo Accord an sign na sangkha jakwa somkwa pali a Jordan Lal King Hussein nen inrem na dang an sign le bok hetia melma te inrem na han siam puya wang hian Yitzhak Rabin le a Foreign Minister Shimon Peres le PLO ho tu pa Yasser Arafat te hian sangkha jakwa somkwa pali a Nobel Peace Prize an donga Bill Clinton po in hlotling a in ti hle heti lai hian Yitzhak Rabin a thil ti chu Likud Party hian nasa taka soi selin khopui chunga rally lian tham tak tak an huai hota Netanyahu hian Jerusalem chu thendara melma te kutapek then an phallo thu le Israel chu ma ania inveng him theiram ani thu thiam takin au puya tichuan Yitzhak Rabin a tha ani ta ka wanga sangkha jakwa somkwa paruka in thlan pui na ya hian vote tlem te a Shimon Peres a ne in Prime Minister aron ni chhota ani a hemi chumin thlan hi Israel history a mel lungpoimo tak pakhat ani chhozui nge ani Likud Party hi Palestine lamin an ngai theilo thin hle a kantarlan photo angin kumsang ni pakhata Likud Party hruai tupa Eptu leader ni thin Ariel Sharonan Prime Minister thut thleng aron lua chia po khan Palestinian tenena anin karbo ruak chezwal zelin Ariel Sharon hian sang ni pahnia West Bank runin Palestine National Authority President Yasser Arafat apo a hreklum thak kha ani a left wing party lam ai chuan an cherum deuh thin chu ani tuna party dang lo thlir kwal chhun zom mila Ahmasaberin Netanyahu paithlatura sang hi som pakwa February thla a party sang pathum tang rualin an din Israel National Flag chang choya blue and white ti ming an putir hi an ho tu pa ber chu IDF Chief of Staff Louis Benny Gantz ni in sang hi som pakwa April thla in thlan puya Netanyahu party Likud party seat muzat chia seat somthum panga an mu ve a mase atu ama in sarkar na an siam theitak lawa wangin September thla anin thlang non le a hemi tum hian Likud in seat somthum pahni an mu lain blue and white hian somthum pathum an mu a mase khoi lamma in sarkar na an siam theile chuan lawa wangin atum thumnan sang ni somni march thla a in thlang thale in heta hian Netanyahu party in seat somthum paruk la in blue and white hian seat somthum pathum an la a party lian ber dot tu din muna anding ta ani atua ma in party te noi ho hui khoma sarkar thar an siam theile chuan lo awangin blue and white party ho tu pa Benny Gantz le Likud party ho tu pa Netanyahu te hian in rem na siamin sarkar an siam ta ringot mai ani a Sarkar lai party le Eptu party lian ber mayina in rem na an siam thei mai te hi amak dang dai ang reng hle a anin rem na angin Benny Gantz hi alternate prime minister ni in defense ministry pek ani boka thlasom pariat nu sang ni somni pakhat November a Netanyahu thlakin prime minister ani ve thungang mase chu hun na thlenma chuan nikum sang ni somni December a an rural call Knesset chu thria ni in kumin March ni somni pathuma khan kumni chunga hatum lina nin thlan pui an nei le a hemi tum hian Benny Gantz hi ama thurwal pui thin ten an chu asan ta ka wangin blue and white party hian seat riat bak an mu phatalo ani Knesset hi thiat lovin kaltluang zelta se chuan kumin kumtop lama hi chuan Benny Gantz aron prime minister ve to mai turani a mase Netanyahu hian chu du lovin Knesset chu thria anita a Benny Gantz tan chuan prime minister ni theina chan som tori lo tluka ngai ani mase hetia politics thila anin min lem lo viau chung hian an ram himnan chuan thatakin an la thok dun chun zom zela tun tum buaina po khan Hamas te beilet konga defense minister hian kong engkima prime minister hi hathlop char ani tarlan to angin Benny Gantz hi Netanyahu prime minister na nuaya sang ni som pakhata tanga som panga chung khan IDF Chief of Staff alo ni to a anin hrechiang thokhat viau tura ngai ani
tunin thlan pui nuang bera likhut party dota seat muhnem ber eptu party lian ber yes atit hi sangni som pahni kuma yar lapitan nadin ni in sangni som pakua a nichina kantar lan tak Benny Gantz nen khan in thurwalin Netanyahu pai thlaturin blue and white ta anin fin ani a mase Netanyahu an pai thlak theilo awang le Benny Gantz phei chuan Netanyahu a tho pui tak dai awangin yar lapithian blue and white chua sanin a hrangin tunin thlan pui kha ama chon ani a Netanyahu du lo tu party zinga seat muhnem ber ni in seat som pasari a mu a Knesset thiata ka khan opposition leader ani bok Yair Lapid hi atlang valain Israel anti dan pa ngai angin sipaya trangin armor corps sa aom thrina sangkha jakwa somriat pahni Lebanon war lain helicopter rina avai per vai vut khu a hiplu awangin asma natna aneya chumi nu chuan sipai chanchin bu lama military correspondent na athok chhun zoma sipaya tranga aban nu apo chanchin bulama thokchun zom zelin sangni som pahnia journalism bansanin politics sa azuang lut veta ania hetia politics azuang lut ta party adin fellim hian Prime Minister Netanyahu an lo thopui ngalin sangni som pathuma tranga som pali chung khan Finance Minister a alo mang to nge a tuna ero chuan eptu leader ni in Netanyahu telve lo na sarkar thar siam turin ahman hlel hle a Knesset seat som pasari chau nei ma se party dang sang tenena in thurwala Netanyahu tello na sarkar siam chu atum ru hle sarkar thar siam tura Netanyahu alo cham nu in President Reuven Rivlin mei ninga atangkhan Yair Lapid hi nisom ni pariat chung o tur sarkar siam theina chance ape a June ni khatral ma eptulamin sarkar na han siam thei chuan Netanyahu an Prime Minister thut thleng a chuasan angai don ta ti na ani eptulam hian Netanyahu tello na sarkar hi an siam hlotling man trep nge a Yair Lapid le eptu party dang ho tu ten in rem na han siam fel man trep ti a me ni som zana gazalam matanga Hamasin rocket an ron ka lu awangin rampumin an buai zo ta veka eptu party zinga Knesset seat sari nei tu Yamina party leader Naftali Bennett tan eptu party hruai tu te in biak na atop san ta ka wangin Yair Lapid tan hian sarkar na siam tura be seina atlem ta hle a June ni khatlenga sarkar na siam theilo chuan Israelin in thlan that an ma chon le te po angai mai thei tuna anunung beratan tun Knesset seat pasari nei tu Yamina party le an ho tu pa chanchin hi lo clear ve le ila Yamina party hi right wing party thoni in sangni som pakua Naftali Bennett nadin nania tun mars thla in thlan puya khan seat sari la in party lian panga zinga antela Netanyahu tan tu party pali tangrol zinga antel lo baka Netanyahu du lo tu party pasari in finkhom zinga po antel chuang lova hetianga tan lam nei lo an nia wang hian an poimo lo ti na ani ho lo thunga an party in an thopui lam hi sarkar na siam tu tur an ni miawa wangin an poimo taber zo kemo ti turani tunchuma khan Hamas lamin rocket ron kap chiam lo ta se Bennett hian Netanyahu du lo tu party tangrual te thurwal puin sarkar thar an siam ngei tura ngai ani a ama Bennett ngei po hi Yair Lapid nen Prime Minister anin ni chok tura be sei ani lain gazalam buaina wangin Yair Lapid nen anin biak na atitop ta thut ani a hetiang din muna an ram adin mek laya Prime Minister ni tur chuan Netanyahu hi alaring tok deuh ber te po ani ma na le Naftali Bennett hi Mediterranean tuipui kam dep Haifa khua pianga seilian ni in sangkha jakwa somkua atanga sangkha jakwa somkua paruk chungin Netanyahu te u naw ho lo tan thin na Sayeret Medical Commando a trangin operation sang alo tel ve to thrina politics sa alu nu in sangni paruka tanga sangni pariat chungin Benjamin Netanyahu a chief of staff te po alo ni to bok sangni som pathuma the Jewish Home Party minga Knesset thlan tlin ni in Netanyahu Prime Minister na nuaya sangni som pathuma tanga som pakua thleng khan minister sang ni na alo chel kwal to a sangni som pakua tanga som ni chung khan defense minister ani to nge
tun tuma po hian Netanyahu lam alo hoi le ani chuan Netanyahu hian defense minister ni na ha pek le ngei arin oma mase tuna ri chuan hoi lam nei mu mal lovin alaya alading ri ani a Israel mi puiten sarkar mu mal tak an nei theinan Naftali Bennett hi mi poimo tak ani a tu bernge prime minister ni chun zom zel don ti po Naftali adu thlan na le hunin ala ron thil zelanga kantar lantak angin heng party dang sang sang hi chu Netanyahu a prime minister ani nuwa din te deuh vek ni in Netanyahu laka chuan heng party shwai tu te hian ton hriat an la nei tlem hle a an ram shwai tur chuan Netanyahu tho hi mitam takin an rin ber ni in melma te be na laka an ram veng him tur le an economic choice sang tur po hian Benjamin Netanyahu tho hi mitam ber chuan an la ring ber ni in alang ani tuntumatan chuan kan du tok do nanga atop na Naftali Bennett defense minister ani laya chanchin bumi te ma a Israel sipai te thlawang a ho na thu soi toy te ilo clear hawang u khovel hi a tamayem ni International Criminal Court chuan Israel mi te laka thu buai siam sak tur le Israel mi te thiam lo chantir tura right ane thu apuanga voina hian kan soi chiang ange ICC hian engtikong ma in Israel mi tu ma chui theina le thu buai siam saka thiam lo chantir theina dan eng ma ane lo he pol hi pol za pui om takani a Israel chu he court le ma hian member kan ni hek lo democracy ram kan ni a dan ro rel na hnuaya om kan ni bok hele kha ka ipaka a hi Spirit of the Israel Defense Forces ti ni in Israel sipai zong in an kol reng thin hei hian Israel sipai te ti tur chiang takin asoya aram ven himna na atul na hun le hmuna chau an ral thuam an chelek thin turani ti te indona mua la le ral rama po ni se mi hring chunga zangai na le lainat na han lan tir zel turani ti te zia lan vek ani hoi hom na le ngil nei na chungchang thua hian tu zir tir nama kan ma mo love Israel hian mel manun rong tak mi hring dik na chan vo le mi pui ro rel na sarkar te enga ama angai lo tu le dan ro rel na po enga ama angai lo tu melma ma chon reng kan neya Gaza Hamas havin school chunga ral thuam chekhomin mox nuai zona te lever an siama hospital chevela tangte in rocket an kap chuak thin bok chutiang chia chuan Hezbollah hopo voina hian defense minister kani angin hei hi kasoye annun na thapa min veng him tura thok chuak Israel sipai te kut hi tu ma in an phuar lovang ICC ani emo Human Rights Commission ani emo tu ma in kan sipai te kut hi an phuar lovanga juda te hi tu khongai nama mamo in kanom non le to ngai bok hek lovang Israel sipai zong te hian an tan ka ding tlatani ti hi ria se ka du bok ICC in Israel sipai an rin hlel an chui chian tur te ming lis an siam an ti hi adikani chuan ka ming hi ama sabera da turin ka cha boke